بله ایوارا و همو تماشاوان و گهدارن ستر تیوی خوش به خدا و جویش و علم ویروسا کرونا بپاریزه. تماشاوان نجا به برنامه که تایبت ام پیشبری و تماشاوان و گهدارن ستر تیوینه مجارا برنامه ما تایبت جی هفته لهنگانه. وقتی زنین دناوا همو گلانده روزن تایبت، روزن گرانبها، روزن قهرمانی، روزن پیروز هنه بگومان گل کردستان جی جوان روزن قهرمانی، جوان روزن پیروز، جوان روزن لهنگان نبی پاره هفته لهنگان جی یک جوان هفته آنجی امبیجن وان بونین قهرمانی بونین کو برخوادانه کی مزن تیدا حاتیه کرن. ولی برنامه خود امی به برفرهی لسر هفته لهنگان بسکنن دیروکا باوه کی دیروکی جکو دست پیدا که تا کودری دچه امی لسر بسکنن امی ج آگری سرکفتنی نوروز چاکوچی کاوی حسنکار دست پیدا کن حتی برخوادانا مظلومن زندان آمده و حتی دگیجه عقیدن چیای گاباری آنجی محسوم کورکماسان امی بگیشتی لسر هفته لهنگان بسکنن میوان می و هفته جی میوان گلکی گرانبهانت بریا ام دست بکن میوان خواب و بدن ناس کرن بریز فیروشاه رمضان سیاست مدار هم بخیراتن سپاس کن ساعت خوش هر وها بریز اینات عباس ببرینن اندام سازی مالبات شهیدان و بریز فرحان عبدالعزیز ابراهیم اندام سازی مالبات شهیدان هنجی بخیراتن بله هم بریز فرحان عبدالعزیز ابراهیم دست بکن اف هفتیا لهنگان هفتیا قهرمانان هنکیش بود تماشاوانان ام بحثاوی بکن اف هفتی جکو دست بدی که واته گرینگیاوی و چاوا بداوی دبه رودان این کدوی هفته ده هاتین پیک هاتن و چاوا بویه هفتیا قهرمانان ماشاءالله سپاسیا وقتكم جو افضل فدامه وقناه ستار تي في قوم هستي خو بين بدنا خويا كل جملتي خورا جبو حفتي على هنگا بخيرتنا حوالي خدكن وجبو حفتي على هنگا ام لشخصي وا شهيدا ده حمي شهيدي شروش ازادي ببيرتين بجنا خو بحرمت هم بري واد الطوينن هذا ديروكا ما وكو كرد داغرتي جالكي سركفتني تدهنا برخوادانی تیده هنه لهنگی تیده هنه دست پیکا دیروکی بری زاینه بشصل و دوزه ساله کوای حسنکار هم بری دحاقا ظلم و زوری سریرا کر و آگری سرهلدانی پیخست و ملت کولتیه در باسی آزادیه و سرهلدانی کر دمها آداری دمها آداری ده هول اف چالاکی هم برید حمید ده هول پشتی وینا بردوام کرد سرهلدان و گلک چالاکی می کردا چه بونه بلکه نگهانوی اصلا گو ببن نابنتوی و هر چهار پراچا جبلا ببن بس سکناندن نبو هر هولدانی لهنگیه و خودی در کتنا المافی خو هبون دیرو که ده پشتی 1908 هوال کارت کردن هوال همون نوی پاکی کارت کردن دباکوری کردستانی ده دیتن او ذهنیا ملت خستبونی ده او کربونه چارچوبه تنکرنی ده کسی چان زمان ناسنامه نشتبون اواد گوما کرد تنکرنه به ایرادا چند کس لفتوب بونه ملتک بندسته گرکه ام ولاتکی جوار چه بکر بمن خودی ماف خودی چاد ام لید خودی درکدن دست پیتگن د پیشتی دربایا عسکری گلک حوال هاتن گرتن کتن حبسادا ایک درکتن به ایری شک هری خورت زور یا امحای هاتن سر ملت د دست پیکا چالاکیا قهرمانی زندان دا سپیکر د 21 آداری دا حواله مظلوم دوغان گهاب و آستا که حلاندنی زندان دا جی در و ملت شخوا قرکر بون گوند شوطان کس نمان وی چالاکی پیگ بینی و او خودی لوا بریه سوزی گو بگرر دابون درکوین
عيدا نوروزي بسيدار كيش خاطي اگر بدانا خست او ذهنيا ريجيمي او ضغط او كولتي او امحاء شكانت ارادك جم قلت شكر داخيا كرم بفكر وفلسفه قلت تيدا سرد افابو بشيبو كتبو ذهنيا ويدا ملت خدي اراده بن خدي ما في خدي در كفن تجاري ملتنا كفن تاني اراده وبرداومي جردينكي بيشتيوينا چالاكي زندان دست بكرن گرفي برچيون چون حتى 64 و 68 روجاجي دست بكرن هنگي دورده دربك امازن لرجيما ترك خستن او سياستاي پوچ کرن باوري بيرو باوري جبلت سيده کرن گو ام کاربن بفکر فلسفه کینو بکومبونا کینو ام کاربن المافي خودی در کردن و ام في چالاکی برتوام بکن. بله هون دبن بشتی کاوای حسنکار پنگاوا یکم یا هفتیال لهنگان ج برخوادان مظلوم دوغان محمد غیر دورمو جوان زندان آمده دست فکر و او ترساکو دجمن يعني وك امبيجن تشيلكي روما رش اواك ربون شكاندن كفن مري چراندن ام دي ساجي وگرن و هون دو درباري ده نرين وچنا ابرز اینات قالك تشت هذالي فرحان انينا زمان ديروكا كرد ديروكا قالك بير زنگينا دالي قهرمانيه ده ج دما هذال شورشا كواي حداد حسنكار اختي الهمبري ظلمي رابي هر شورش مال الهمبري ظلمي يعني ملتي كرد ملتك الهمبري ظلمي الهمبري كولاتيه تم سريخوها الدايا وتمجي دجمن يعني جي ملتي كرد حساب كريا وهر تشسر هلدانا تشبيا شورشا تشبيا تيك بريا وبشدت بسرد هاتيا الشورشا ماي ايرو اف حفتيا قنها ام بيرانينا ويتينن ذا لهنجي ماي جو ايرو ام بيرانينا وانا يعني او امتداد واسورشي ماي بري هي ايه كواي حسنكار بقرا حتى امتداد وانا يعني جب قط نبويا هر يعني هر تدميزيني صدي صلاة الميزاني لهنج ما رابونا سريه الدانا حتى شورشا مي نهاي امتيد جيانتكن او شورشا مي يا رجا وايرو بردوامية شورشا فكر وفلسفة فكاكيغو بيرابو او لهنج مي دسبيكيغو بيرابو از وكا ايرو از هاتما فيدري وك باوي دشورش قرا ودش شهيدا عقيد وخيري بله نتيجة از بر تأثير باندورك مثلا فالا هنجي ما يجو إيرو أم بيرانينا وانات كن حفتيا لهنجا قهرمانا باندورك سر مكر يعني از قهامة ج عقيد بهبال عقيد بقرا مظلوم بقرا خيري دورمش بقرا يعني النتيجة وي باندورا وانا منا في ولا هنقال زاروي خوكر بله منا في وال زاروي خوكر نتيجة فكري وفلسفة برخدانا يعني وانا الزندان آمدي ده برخدان كرد او برخدانا وادي زندان دا دوا زندان دا نابلا بيد دستي وي دجمني هوف دا برخدانا كتكرن يعني الدنيا انسان جد ما تماي بله نتيجه وي برخدانا ويش تاثير وانا المجيب ومن هذا ولا هنقا زاروي خوكر زاروي مجي بشتي ما ظن بون كوري من عقيد ايه شهيد كتي دشورش ده ممكن حاج فرحان جي ناس دويه وناس تكي تم دايم حتى لبسي خو تقليده هوالي عقيد كر هوالي عقيد كر ازو زاروي خوام كتن دوازده آداري دا جبر قالك بيرانيني ما وسر هلداني ما آداري دا چه بونا
يعني هم سرهلدان مدى داري دا چبونا و هم كونكوجي سر مدى جهاتنا قالك حمود تقاري بيجي حمود آداري دانا د 12 آداري دا ازو كوري خوا عقيد و كوري براي خوا دمهات اوجي شهيد كتيا دولتي ام قرتا دولتي ام قرتا ام زنداني دا ام تشونا تحقيقي ام درابون نتيجة باندورا او قوتني هفالي عقيد هفالي مظلوم دوغان دوي زندانا آمده دا وقتيت قو برخودان جيانا ام چیه کجمت خواستنا تحقیقی مرة بكي رجيم سوري ام درابون ما دستي خل پشتاوي دا ما برخودان جيانا يعني دويت التسليم نبي بوي رحي ام تشونا تحقيقي بهمبر و دا قرقري خي كرساني ام تسكنين وما ما تقوت وانا بوي رحي مظلوم دوغان بوي برخودانا معصوم قورقمازة فالي عقيد ام بوي رحي مجمل برخودا دوازن دانا دا نتيجة وي فكر وي فلسفة وي ام تأثير بوبون باندور بوبون سرما ام وي فكري ام بله ام دي سوار بيگو ماناني باندور کی مزن لسر کردان آزادی خوازان چه کری حتی اون دبیجن یعنی سر روجاواجی بگو مان چه بوده ام دی صافه کردن ام دوی درباره ده بگشتی هفتیا لهنگا ده نرینه برسفر و شاه بگیرن و باندورا و هفتیم وان لهنگان لسر تفگر آزادی به گریدای افرحی کو به شورشگرین کردستان و آزادی خوازی کو نه به ناب هاتی آفراندن ولو بگشتی نرینین و بله هوال شوا همو شهيدين ازادي ام بيرتين بله و ام بجنا خوا الهمبري وقت طويل براسيجي وقتيغو ياك حفتيا لهنجيه تاني بيرخوا براسي پر خبات و كار و تكوشين آدو هندوري كردستاني دا يا والقا صالق و درباس بون اما يا بهتري خوا ياغو باندور السرقلي كردستاني والسرقلي جهاني تفكري تكاري بيجي حفتيا لهنجيه دي 21 آداري دا حتى 28 آداري اف ياغو بهتري خو هوالي مظلوم دوغان ياغو حبسة ديار بكري دا تكوشينكي يعني بحساب تكاري بيجي دوي زنداني دا كارو خبات زندانا فاشيدا ياغو قط قالي كردستاني قد قبول نذكر وقالي كردستاني باندور بالطرسة نكاري بنابي خبيج جبو بيجي وي قهرمان بهتري خو مظلوم دوغان وكهوال جيغوتي كواي هردم مظلوم دوغان ياغو بهتر جو فيتا كوشيني بلند بكي و ده هندوری کردستانی دا هم با کرده و هم ده هر چهار پارچه کردستانی دا بهتری خودتا کوشین بلند ببه گش ببه با آگرین مظلوم دوغان یا گو ده هندوری حبسه دا لسه دارکین شخاتی ایگو بجسد خود کر لهامبری دولتی که والقاسی فاشست والقاسی گو قط ناوی کرد و کردستان قط قبول ندکر جبو ویجی هم ده بیجن حفتيا لهنجيه جوي درت كبي جبو فيجي ادبيجم افنا جيره هندكا قبل نافكي قالكي بيروزا اما نافكي قالكي هندكا لي جو نافي كرد كردستان وندابو بو تشوبو كسكي نكاري بو نافي كردستان وريني صار زمان جبو فيجي دا قهرمانيه حوالي مظلوم دا قالك يك هنكي هدي هورك لي ببرسي ودما جو يك وريني لسر تلميذ مظلوم دوغان اي قهرمان هري هجا هوالين عقيد معصوم قورقماز ايغو بهتري خو تلميذ ويبو ايغو اديولوجي وفكره بارتيا كاركري كردستان دكاري بيجي دريبريان يه قهرماني هري هجا ايغو بيشنگي دكر سروك ابو عبد الله اوجلان سروك عبد الله اوجلان ياغو بهتري خوي بيشنگي وياغو قهرمان چيكر جبو ويجي دهله باطمان ده دما وقتي جو وين هوالين مظلوم دوغان بهتري خو تكوشين
و کار و خوات ده مثلين فكري ده هندري كردستاني ده بلاكر هوالين عقيدي قهرمان بماموستي خوي هيجا مظلوم دوغان را باندور بو و تولي براسيجي تولي وين فكره هناكي بو و جبويجي او الورجي نسكني جو از بهتري خوا از دخوازم تولي شر و شورش و برخودانا دجي ظالمين ضحاكين هردم دولتا تركيا جو بهتري خو دولتا تركيا جو قال كردستان قبول نكري درباس بو اكاديميين معصوم قرقمز اي بهتري خو بريا نافي نافبو هشتي ناف ليكرين اكاديميين لبناني بو لفر قهرماني كرين جبو فيجي هوالين عقيد اي قهرمان ده مؤتمر الدوا ده این پارتیا کارکرین کردستان بله برای سرشاز بیوی ما گوتنی گوتنی با امهر بردام بکنیم به تایبت لسر فرماندار افسانوی معصوم کورکماز بسکنن لذ دخوازم هنه کدین ام بحث زندان آمده بکن اما جه بریس فرهان دیسادست بکن بریس فرهانا زندان آمده حوالا جهانی زمان زندان آمده مثلا بیشتر ولو سال هشتی به هزارن هشتی و دو هفتی و هشتی و سال به هزارن زندان آمده ترکا چیکر بو کو کردان تیده تپسر بکن بیدنگ بکن یعنی مرن چون حمود زندان ده لی برواجی چاوا چی بوم ترکان دو گوت مثلا د فلسفه آدم نروف دیرو کوانا دخوینه د بیجی کسی دوی ولاتی ده دجین دوی ترک بن جد بلی ترکان کسی که دن کو بجی تنی مافکی ویه او جدوی آن خدمتکار ترکان با آنج خلامتی ج ترکان را بکه مافکدن یوانه کرد و اصل روشدن کردان مرو بر جواب بگیره چواد آگریه ده کرد گوتن ما کرد و کردستان چیای آگری ده تپسر کردینه لی بره واجی وی مرو لی دبینه زندان آمده وکو خواندنگه هکی وکو خواندنگه هکی آزادی لیهات مروف چوا هون لویدنیرن و پی و گریدای دروشمه مظلوم دوغان یاده بگه برخوادان جیانه و محمد خیری دورموش وانا لسر کیلا گورا من بنویسینن تبی اوقاز برخوادان دانا جان خوشی دینداری ولات یعنی او مروف چوا بخوینه هون چوا دبینن وی گرینگیا هوال برخوادانا آد زندانا بله باندوریا و لحمی گرتی زندان هاته کرن گها بونا آستکا تنبونه ظلم و زور و تعداد ترکات مشان بوی ذهنیا خوی کفنی گونیزی کی وقت گوتی کسیش خوبه و قبول نکن چالاکی که ولو لازم بو چالاکی که وکیا هوال مظلوم دوغان لازم بو گو رحکی بده گرتی زندانه پیشتی چالاکیا اول مظلوم دوغان رحی برخدان چند او سینوری گلسر مهاتبو دانین بندستی و کولتی سرخو قبول بکی او چراند دوی دا حوالی گو پشتیریایی کرن و حوالی علی چیچک فرهاد قورتای عاکف یلماز كمال بير محمد خيري دونمش افيجو بردوام كرن او چالاكي وقتا قوتي جو بيشتي رحي خدان چاران مثلا هي اگر بردان اخو بيشتي چالاكي اخو بجه انجي دغو مسر غوري مدين ام دیندار كردستانين او رح باندور اخو هندري زندانا و دربي زندانا كر بهوريك جملت شكر جو شوباندنا خطابانا رحی آزادیتی ده پیدا ده بوی رنگی هر چارپارچی کردستانی رحک جماعتی بو رحکی آزادی برخودانی حتی افراندن ملت ده دناف زندانه ده او زندان پشتی برخودانا هفتیا قهرمانی بونا اکادمی فکر و فلسفه رخصتنی یا پارتی بريبرتيا حوال مظلوم دوغان جيب برخواداني بكن جبو جياني آوا بكن جور دست بيكر هر حبسكي هر زندانكي چقاسي ظلم و زور بوي فكري خوا بي طورانيا خوا نزيك دبون حوالا چالاكي خوا بهتر مزند كر بهتر برخوادان بكن كولتي قبول ندكرن هر
غرفة كي زنداني بونا أكاديمي بفكر وفلسفة بإرادة ودان درفة أو وطايوي درفة جي تأثير كر وملت حمي كتا فرقاوي ده قو ملتكي خدي المافي خدر كذي فكر وفلسفة هذه بهوري بيرو بهوري هبن خطا شهيدة بشو بيني بالخداني بكي كاري مافي خوشي كسب بكي بويرنجي افتش بلا بندان ملت وزندانا وباندورا خوا لحر چار پارچه گلستاني كر بله کلیس بس هون چاوا دبینین وی رحی برخوادانی یعنی جکو هات اف رحی برخوادانی چاوا چه بیتوی یعنی اوقا ظلم زور هون چاوا دبینی وکی و مثلا ناو زارو که و خیری ناو یکی مظلوم هون دکارن و به دهان مظلوم دوغان و خیری اندن صدان هزاران کردستان ده چه بونه از يعني الدسبيكة جيم بله از وقت ما از ما مستبو بله دهشتي ده حيات ده زارو ده از ما مستبو مما مستيذكر تم يعني وقت من وقتي او بيني مظلوم دوغان ديت الهمبر دجمن تشد قوت تانين اولو بوي جودي خو جسمي خو يقولوا قا ضعيف بو قا تشي بو رغم يقولوا جيت يقولوا وعسكري ولا شكرا او شقام الوادان يعني شكل الوادان وانا هر او قوتنا خو برخدان جيانا وبرخدان كرن يعني باندورا وي از كان مثلا يعني تشيكا سيغو جهدات باندور الواكر سروي اساسي من يعني النتيجة من تم دايم مش وشاقرتي خورا ما أبغى متقول تشج مرة إيوه كود جيادنا إيوه كود راجنا سلاح إيوه يعني شاخج خواندكاري خورا بلو خواندكاري خورا بلو متقول والنتيجة الدولة هنا كي تتالي دا قال كيف شدت جيك سرمو زاروي مو مالباطا مدى جهات يعني من هذا زاروي خوا ميكر عقيد ميكر خيري ميكر بو كمال نافي حتى من نافي زاروي براي خو نافي فالا هنگام الواكر بو نتيجة باندورا واي يقول سر موبو او غوتني وا او تكوشينا وا او برخدانا وانا تقول افچنا جيبولا ترن درما مو بقولوا متنافى بالي خدها تقول جيبولا ترن من هذا وانا زارو خكر زاروي ميجيك يعني او شورشا روجافا تشبو يكمين اختي تبلو شورش يبون راشنا سلاح دسبيكا وين هذا راشنا شخوا بري جو ام تبلو شورش بيجي ام تحبسي دابون ام قرتي ام زنداني دابون و عقيد شهيد عقيد كوريم ايش شهيد كتي دوي زنداني دا ليه تخشت دهات اما هناك ام عمر ما ظن بون والقاسي المنات خصن بس الخورتي مال الجنجي ما قال لك يتخصن لو تخشن خوين بيد دهات خواري او عقيد هبو وروج هبو او جي الشيخ مقصود بو كرد بو عفريني بو دناف دستي وسجانا دا واقع ايغو او دقرت دستي خو هاولو دهلدان برخدان جانا وخوين بعد هذا خاري حتى ما تقول كرو من الوسخ نشد ما قيمج ما امج مظلوم حلان او حلان او او برخدان جانا يعني حتى بيقوت نيد هندروي وازن داني دولتي دا تقول يعني ما يزين بتشغاسي باندوراوي يعني اغلب جواني ما تاثير باندورا غوتني بالا هنجما تاثير بون وسروي اساسي سروي تربيه رابون وي فكر وي فلسفه وي رابون وغانا استا شهادتي بله بله کلیکس بس بريس فيروشا هون چوا لویدنیر مثلا صبر خدان جیانه گوتنا مظلوم دوغان یا
هەواڵێندن لەسەر گۆرا من بنویسینن دەیندارێ وڵات یعنی پەیامێک چاوە دان gelê Kurd heman demê de peyamekî mirov bêje dan bi van gotina dan dewleta Türk jî ev tiştê ku hûn dibêjin em û qebûl nakin û peyamekî mezin ya berxwedanê dawan hûn vê çawa dibînin bandora van gotinan mirov çawa bixwîne ku heta roja me jî mane yanî wê bimînin jî هەبال شخوا تاریخا vê partî berxwedan jiyan e belê berxwedan jiyan jî ya got destpêka dest pê bû di hundirê zindana de ye şixwa kitêba bilêşûra hevalê mezlûm ya berxwedan jiyan e belê em hemû jî dibêjin di hundirê wê kitêbê de wê kitêbê gelekî bandor ilmekir bi li gorî xebata wî karî wî di hundirê zindana de bê bi çi rengî dihate kirin tekoşîna wî ne ji bo vê jî berxwedan jiyan bi rastî jî tim tarîxa vê partî ez zêhnekî vegerim mesela biçîkî tarîx belê tarîxa vê partiyê di destpêka şehîdbûna heqîqerar li hemberî wînakê dewleta Tirkiya faşiya gostêrka sor di hundirê Entabê de bi çetê xwe li hemberî hevalên heqîqerar û şehîdbûna wînakê tarîxa wê bi xwînê bi tekoşînê berxwedan jiyanê hatiye nivîsandin li wê jî PKK bi tîpên zêrîn bi xwînê hate nivîsandin ji bo vê jî dema wextê goyek li gorî wênakê dimezêne ev heqîqerar yekî internasyonal wel qasî bandor lê bû insanekî internasyonal wel qasî bandora Kurda got teعدارî belê qet dinyayê de weke wê çî nebû ji bo vê jî dema dewleta Tirka danî bû Kurd meseb danî ser xilas û nema nema ji binîne bi tekoşîn û berxwedan û kar û xebatên hevalê zindana a got bêhtirî xwe zindana de qehremanî kirin û heftiya lehengiyê ya got bêhtirî xwe di bîst û yekê adarê de dest pê kir bi rastî jî hemû hevalê qehreman bûn ê weke hevalê Xêrî Dirmîş wextê şêst û bêhtirî wênakê di rojiya mirinê de bû got wextê got ez mirim deynin ser gorna me ez deyindarê gelê Kurdistanê me belê gelo ev nakê di Kurdê de çê bû di kîjan dinyayê de di kîjan tarîxê de di kîjan partiyê de çê bû di şoreşê dinyayê de şoreşa Mao Zedong de çê nebû di şoreşa Vêtnamê de çê nebû ji bo vê jî heval ev hevalê wil qasî qehreman û got zilm û teعدارî dîtin bi tekoşîn û berxwedanan qehremana çê bû ê weke hevalê Elî Çîçek weke hevalê Akif Yilmaz ê got bêhtirî xwe di rojiya mirinê de û bêhtirî xwe bê çi qasî têkilî didane hevdû di hepsa yekemîn de ya got yek însan nikarî bû tê de jiyan bike bi rastî jî ecêbek ne di tarîxa İslamê de çê bûye û ne di tarîxa İbrahîm Xelîl de çê bûye û ne di tarîxa Nemrûda de çê nebû ne di tarîxa Fir'auna de çê bû ji bo vê jî bi van qehremanên got bêhtirî xwe tekoşîn kirin belê em gihane vê asla hene ev asla got bêhtirî xwe mêzên niha mêzê li hemûn parçeyê Kurdistanê ê got navên mezlûma bûye remzên berxwedanê hevalên Egîd Kur skakê re kîjan sahê de diçe navê saha navê qehramana bi sedên qehremanên Egîdên weke Egîda şehîd bûne ji bo remz ji xwe re dîtin bi sedên mezlûma şehîd bûne ji bo remz dîtin remza berxwedanê dîtin ji bo vê jî dewletên wek faşiyeta dewleta Türk û duwazdehên Eylûlê ê got hatin ewşkan belê bi rastî jî bandora wê li hemû parçeyê Kurdistanê bû li Bakur li Başûr li Rojhilat li Rojava şixwa gavên mezinî got Rojava de hatine belê em ê werin belê. ser Rûşemê were ser Rojava jî em ê werin giştî bandora wê ser şoreşa Rojava dîsa mesela yani dema mirov lê dinêre weke Arîn Mîrkan şehîdgel hat
و باری نوانه وکی خمروف وکی یعنی باندور وانا سر بونه هون دکار نرینی خواه درباره ده بیجی گیشته میوره سر باندوره ولی سر شورش روژاواجی لی ام هنه کی بچن ایدی جب زندان آمده ام هنه کی بچن بحثا محسوم کرکماس وکی کرد جره ده بیجن فرماندار افسانوی یان جی عقیده چیای گاباره بکن نه رول و باندورا حوال محسوم کرکماس لسر کردان لسر تفگرا آزادی لسر بگشتی 4 پارچه کردستانی هون چاوا دبینن هر ایرو روژا شهادت و معصوم کرکماسجی بله هم پشتیوا برخوادانی پری مزن گچه بون ده 84 بریارا آواکرنا هیچ که هات آواکرن بو رزگار کنا کردستانی دست بیکی 84 ده به فرمانداری حوال عقید خورخماس ده کسی ده دنیای ده باور ندکر ملتی که هفت قاسی دبن ظلم و زوری دبن امحایی در باست بی کاری بگی هیچ کی چی کی خلاصنده کی بکی گله کی رزگار بکی ند ذهنیام در دوری ده هبو ند رژیم دیجی پینت فکرین تشکی بله در باسمونا وی چند چالاکی وکرن بلی شهادتا خو ناو دنگک بدنیای خست بهوریک چیکر وکم گله کرد ام گل کی ام بحاجتي ام قلت بحاجتي بينقافك بفيرن جيبون ام روحني كش خور ببينن او خون خيال ايه برخداني ودسكفتي كي تشيبونا وفكر وفلسفه ملت كده بوردبوي او اراده برخداني وازاد بهنا ازاديه كرين دخورتي محموكه هاتا چاندن دمدا ملت کرد تأثیر اینا باندوره گل کی پر بو دجمندا ماتمای ما ملت کی هفقه ظلم و ظلم لیکری ایرو در کلی سرچای کردستانی و چالاکیات کی یعنی تشکی تأثیر گل کی پر مزن بو بله دوی چاقی ده مثلا یک بشکوک یکی عسکری ترکان جی ببایا چند مه جزا yani دو جندرمین ترکا هم حسابی کند چو yani گنده کی باجاره کی چه دخواست لیدی کر yani بسر وی ترسی اوقات هبساندنی را برخوادان و پیشنگتیا محسوم کرکماس بله بردوام کرد حتی هشتی و ششاده ده چالاکی که ده جایگاه واره هوال جیانا خوشداد شهید کرد باندوره که کلکی مزن هر چهار پارچه کردستانی کرد بیره او رحیق هاتو بو چاندن دسپیکا آواکرنا ارتشی جور دسپیکر هوال خورتی ما کچی ما او بیرو بهوری او فکر و فلسفه گوتی ده مزن بونه بقفلات شون ایدی بو واقعک بو بهوریک ده عالیه دجمن دجی بهویتیا خو هر بهتر زیده کر ده عالیه قلده جي هر هيفيوي برخداني وازادي وشيبون او جي قوتك بري مزن بشت قريابي شورشي كرن جويدي شورشا مدس بيدكي چكداري بيرا بهوري اكاديمي فكر وفلسفه چيبون حوات چيبون كومك چيبون پرورده چيبون ده آلي ايديولوجي ده باندورك قلكي مزن جي الخورتي ما وكم ملتك كرد اما بوكا يكي تي بحاجتي آوي بيشخل شعب آوا كجميل يبكي بخازي فخي أمولو بحاجتي في فكر وفلسفي بون ما خلاص بونا خوا طاربونا سر قلما أو باندورا دجمني بندستي وكولتي أقو مسرخ قبول كن أو حموم البي خوشتن مشكاندن بفي برخداني بفاچا كي گچي بونا بهذا حوالي مي حفتيا قهرماني تشيك بيشكتني گچي كرن أو إرادة وبهوريا جملت شكرن ايدي ملت ليتوب بردوام كر حتى انها يعني تشيقي امنها دكن دسكفتي يقول هما بس بيك انينه باندورا و برخدان وكذا حوالا باش هم ذي برساتا جبريس إناد بكين بريس إناد هم جرينجيا معصوم كوكماس باندورا ويلسر گشتی کردستانه و پیو گریدای وای که
برس فرهنج آنی زمان ها باندورا کسایت وکه محسوم کورکماس و بگیشتی باندورا ره آزادی خوازی یه تفگر آزادی لسر شورش شا روجاوای کردستانی هم چاوا دبینن دست به کداشی میگه یعنی ایرو دشمنه ما يعني ترساوي جوي فكر وفلسفة جو قبل هنجمة سر أبونا ترساوي جوي فكر وي فلسفية أو فلسفة جو بجد ببرخدان جيانا أميل برخدن أمي جوي ترسي تدميزين إيرو يعني برخدانا جو بالا هنجمة كرل همبري في دجمن مثلا معصوم قرقماز ولی عقید او برخدانا ایرو بهزارا خورتی ما ناوی عقید خو کرنا و بهزارا شهید کتنا بناوی عقید مگودتا مگو کوری من ناوی عقیده شهید کت ایرو زانی چند عقید الجمنن زاروی ما و زاروی خوهی ما 11 عقید الجمنن بنابي عقيدة يعني أبدج من جنوب روي تشلو كاربي بيش ورشي بن بيبكي يعني بطفيني نما كاري يعني أزدوي بهوريه دما مثلا من نافي عقيد من الزاروي خوكر وزاروي من الزاروي خوتكن ويولو أفكر وأفلسفة بردوان بحتام بقنا آزادية خسر في فكر وفلسفة وأف لهنجمة سر بون وأم سر برورده بون وأم سر بون وأم مت هناك ما تعمى آزادية ما ناسكر تعمى آزادية نتيجة بندورة في فكر فلسفي إيرو ما فكرة ما هناك تعمى آزادية ما إيه دي جنوبرا يعني أو دج من نما كاري بشتي أو فكر فلسفة كتا في ميجي ما كتيا ميجي مدى جيخو تشيكريا نما كاري أو جبنين مقول يعني د ايه كوري مد دو جيوينا يك عقيده يك نالينا ايه كوري خوها مد دو جيوينا والله دو جيوينا يك عقيده يك خيريه وهن كارن لقاء جبار بكن وسورتي من هناك من سورتي زاروي منها حمو زاروي منه وزاروي براي منه نفحمو شهيد كتنا حمو عقيد وخيري ومظلوما بلي بس حمو عقيد وخيري ومظلوما يعني جنوب روي دجمن نما كاربي بما ايدي ام نما سري خوش كثير الطوينه بلي ام سر في فكري وفي فلسفي ام هين بون وي زاروي ماجي هين بون وزاروي ماجي هين بون وي بردوام بي بتشم جوده دس بكده يعني ام بردواميه شورشك كواي حسن كارد وحتى تادق هي وكا في ساعتي ويه أهرم أو شورش ويه بردوان بالهمبري ظلمي وكولا داريه بله امریسا ورن ام بر بداویا برنامه و دچن امش برست فروشاه جی بپرسن نا باندورا هشمندیا تفگر آزادی لسر شورشا روجاوای کردستان لسر پاراستنا جبو پاراستنا وان دست کفتیان وکی کو میوانی ما برست فرحان و برست ایناز جانی زمان و افتر سا دجمن یا کو جوی رحی کو دوید هفگری ده آوا بوی پر دای آوا کرن ولو بگشتی باندورا هفگر آزادی لسر دوزا روجاوای کردستانی. بله. شو من خواست هنکی لسر پازه طباقی؟ پازه طباقش به کمان بوتنه خود. طبعا تاریخا پازه طباقی 84 ده سال 1984 ده بله بفرمانداریه حوالی معصوم قرقمز ده به قهرمانی تکوشین تکتیک و استراتیجیا خوش خاصی پیکن ده تفکر و فلسفه سروک آخوده براسیجی دما گویک لی گوداری دیگه و یک باش لی کلینی تیه هشته حوال يعني صدو هشتي في شك والمنطقة شمزنان وأرو دماغو منكاري بوغوتنكي الهامبري الدجمنكي والقاسي غدار از باورتكم جيش الدوا جيش السياد حرفيناتو دو منكاري بو بيجي
نه کردن نه کفرن نه چیانه ندارن والقاسی گل کردستان جدیرو که خو محان جبو ویجی هوال مظلوم دو هوال معصوم قرقمز طبعا پیشنگیان هوال مظلومی ایگو بهتری خو سه در کش خاطر بر خدان جیانه جبو ویجی دما وقتی گوشر د منطقه شمزینان و روح ده لهمبری دولتا ترکا و هر فردك هر هوالك بچه قاسی باندورا خلیکر گو بجميع اواي خو سرکفتنی چی بک و براسیجی د 15 تباغی ده صلاح نهصد و هشته و چاره ده او تکوشین او شورش بسرفرازی بسرکفتن در باز کر و دولتا ترکاش کان و بلنت کردستان قهرمان بو جبن ظلم و تعداری هوال باندور آوینا که روجاوین کردستان دماغته گو من لیپک و لیپک جد میزنن قالوش کده هاتی لهمبری والقاسی داعش کی ارهاب ایگو الدنيا دعم آريكاريا ويتكر يبكى ويبجى وقصد بفكر رامان وبرخوادانا مظلوم وعقيدة قهرماني جو جاي قاباني ومنطقة شمزينان وأروهدا لهامبري والقاسي دولتها تركي خراب يا جو بحمون آلية خوي أديولوجي وفكري باندور القلي كردستاني كرو يا جو كمال بابي ما بفيرن کمال دشمنه ما یا گو بهتری خو باندور کربو دگو م کردستان صب کر شینه قهرمان عقید به میلیون انسان چیکر باندور اوینا کل سر شورشا کردستان روجاوا باکورین سوری اگو حمو خلکیما حمو اهلما بعربی خوبا بکرد خوبا بسریانی خوبا باشوری خوبا حمو کرنا یک قوت و یک هز لهامبري دجمنكي والقى غدار جميع مكتسبات جوهاتنا اباكرين دروجاوين كردستان ده قالوك شنو بقهرمانيه هوالين عقيد وهوالين مظلوم يعني باندورا تفجر ازاديه باندورا ويرحي كوتشي بو بله هوالين بدران يعني افشك جيرنا جومان جيرنا جبو فيجي امي بسركبن وامي بسركبن بوان قهرمانين جو بهتري خو دحمون پارچن کردستانی ده باکور دجی دروجاوا دجی امگهانا آستکی اداره ذاتیه بحمو مؤسسات خوی هاتی آواکرین اسایش یپکا یپجا قصدا حمو مؤسسات جو ایرو جیانا متک مثلا ایرو او جرسوم فیروزی جو بهتری خو دجمنه کی دنیای تمامیه دمزنه دقامش لو دکس خویانه ما حمو باندورا چی؟ حمو باندورا مؤسساتا جو بهتری خوان عقید و مظلوم قهرمان جو کار و خبات و تکوشین کرنا با ایدئولوژی بفکر بميجيه كي والقاسين هيجا وباقيجو اخلاق كين سياسي اقتصادي جواكي جو باندور الحركه سياسيه كرين بل يعني هو يعني مروف ولو كوميسار هذاك دبكو او بخوا نالفرن لاو روح ديمقراطيه ازادي خوازي يكوان جبو بيكاتيان حمو جلان بهفر جيان داي افكرن لفرجي شين بويا وبويشين بوني قشت به بله عين تدبي ايرود نام مده بله ابدا بله ام برب داويا برنامه ود گش يعني گشتن داويا برنامه خو گوتنك و هبه هون بانگك و داوي هبه بگشتی برس فرحان هبا البانگامه وك معلبات الشهيده بله ام خود بينن برپرسياري عينك في جواكي جركا ام وك معلبات الشهيده ام فيرولا خوي سرما جمعتي خصن ام بيك بين ام لي خدي در كفن دوزدا
هزار شهید ما شورش روجاوا دانا غير شورش باكر 10,000 شهيد ما دانا جو امبوير هي حفتيه قهرمانيه امنيزيكي شورش اخو ببن امي بسركفن وسركفتي ودسكفتي جونها ما بدس خستنا وبروجا جو مدايا بيشافا يا براتيا قلا يا ديمقراطيه يا وكهفيه حركسكي جو بحاجتي ويا ما بإرادة وبشوباننا خطأ في برخداني آنية قالك وك مالبطي شيدا أم لي خدي دركفن حتى بداوي درفتو إمكانياتي ما هبن بخنا خدمتها في شوري شيدا جو أم سرخن داوي دا يكيتيا كردا جمرة أساسة سركفتنا ما بيكيتيا مايا بوجدان بالضمير ام نزیکی رخصتنی ببن ام نزیکی پیواجوی ببن هر کس کی دسته خود این سر وجدان خود ضمیر خود بر جوندی شخصی دین عالی کی برحی بر خدانی نزیکی وی شروع شی ببه ده امکارن بسر بخن همبری دجمنه کیف حفقا ظلم و زور پیلانی گو همبری مشید بن ام وابش کینو ام بسر کبن شروع شاقو بسر خن ساعتو بله گل اکسپاس برس اینا داو گوتنک و داوی هبه کرم کن قوتنا من داوي ام شوبدار شهيدي خنا حتى داوي ام دوب خطا شهيدي خنا حتى دلوبا داوي شخينا ما ام شوبداري وانا ام هر شوبداري وابن يان سركفتن بلي بيت تشكيدينينا بله گل اکسپاس برس فروشا بلي اول از باور دكم برحي برخدانا مظلوم برحين بازه تباغي جركن فيتا كوشيني بلند بكن والجوري وي امنيزيك بن از باور دكم طبعا محموجة عائلة شهيدانا ام عائلة شهيدانا وجرك تقاسي ام شهيدة بدن ام والقاسي سركفتن بدن برحي مظلوم برحي عقيد برحي حقي برحي خيري برخداني ام بلند بكن وام تكوشيني بجهنا سركفتناوي جبو يجي جبو قليما ام دبيجين براون دي ريان مظلوم هذا بن ريان عقيد هذا بن امي بسركفن وبسركفتن امي بله گل اکسپاس ببی آوایم گشتن داویا برنامه و از بناوی خواه هوان خواه برنامه گل کی کیف خوش بوم جبو کن وکو اندام مالبات الشهیدات باش داری برنامه بود دوباره سپاسی و خیر هاتنا و دکم برس فرحان عبدالعزیز گل اکسپاس جبو کن باش داری برنامه بویم ابراهیم و برس اینات اسواف گل اکسپاس جبو کن باش داری برنامه ما بوی و هر وها برس فیروشاه رمضان گل اکسپاس سپاس خوش بله تماشاوان نجا بوی آوای ام گشتن داویا برنامه خواه مالوا آوا جبوکو و لما تماشا کرد خواه جوایروسا و کما دست بگه گوتی خواه جوایروسا کرونا بپارزن و خداجی و بپارزن حتی برنامه کردن هر خوشی رو ببینن